Yɛde nkyia sonkoma Ghana for mo Finland enyina enka boy anase video a wo hwe efri Ghana Union Finland Electoral Commission ho se de enyina yinim no eye bosumi a ewo mu yi ne de tosu edunum no na eye election anase abato baso na yabi Ghana Union mpanifo na ekwan ba ko a enipa anase yibefa so ato aba no ene wona obepese obeto aba no ewo abefo tenta so ye online voting na abasa komisa se yemfa akonye so na yenkyerkyere yenyina yemu ekwan a wona obepese obeto aba no online no obefa so no wato na ato no kama enti yebesese for waso fam ye minute be naipe na yenkyerkyere emu na sɛdeɛ dwumadie no obedi ni obi obepese obeto online bia no obehia email specifically no obehia Gmail na abasa komisa ebeji saa email no na wasende on the day of voting no na say dana yebeto aba no ubenya email message eti sɛdeɛ ewo video yi mu na o click so a ebechiro link na say baby was o click na utimi vote na answer na obe click no ade ba ko so hye no nso any voting code senka twere vote code no wa na msa ama na mum obehu bibi say voting code e wo message nim ebesan awo ha no na ni nyina ne say ona beto online no ya hyehyɛ no ekire se obi abetimi ato baako na ya side the code way aba as a second form of security na ni nyina ne se browser ye use ana se baby a o access ayi no ebetimi asave ade bi friend cookies ne senti no wanhwe a na ye pese oto baako no se kobasa obetimi atumi enu mpo a na code we a wodi hyemu no se anye nsa anye code a correspond anase eye code a free easy for no ho a na chese vote no asai di yebe kan se obi anhye no nsomaye ohunu se ya na ida wa copy anase odi egu trim na afei se oye ready a se phone so na oye na odo nsa ebebo button we so se tablet so na oye na odo nsa bebo so se computer so se de ohwe ya na ne eso forms no bebie se de ohun odi ewo ma ne se obeye odi code no ebehye aha in said na year na 555 nti mabo ahya ha afei na betimi atwa so na mato aba no se phone so another tablet so a eno nsa wode wonsa AC nipa no so na aselect no se o ye no computer se de meye no susu ye dia eni na achenye bia no eno nsa waye ni se osesa wadwena utimi achenje wadwene se o scroll ko down a wonsa sa na abe se tablet so ana phone so sa na abe no vice presidency okay with me aselect general secretary with me aselect deputy na finance treasurer organizing secretary deputy publicity and hospitality inti odibesi say opese o change word ni biema na American na say why na say was scroll down na top na wa change word ni se ogidi se oma wa vote amom no eno anu no na opese o send the answers ekoma electoral commissioner na say a click submit na akira o se oma vote amom no
and I record it and I send it akoma electoral commissioner. So what you want to say we sign at to abani bioma o click so a say mum ene beba. I just say what to be. We ene ye yebeka se ahobambo ewo abatoe mu se de be ye obi ntimi nto mienu na mum se de di nkan kan no se mpo eno efelia code na abas abatoe commissioner dia ma no e wo se eno utimi eboshe ho na etimi otimi hu se nipa we ana onye nipa no de yira wo hu nipa oto ye na mum code we ne kan ye code no e na ato aba se code kro na entimi nto aba mienu enti na kakra about commissioner say yemfamfa afidi so ema ye nyina ene ye de ato dwa no ebeda mu nyina amase se munya adaje na mutie